A ver, akamsiwa tatitun sumarunakapa. Marcos libro, kimsa halkat, akapasti mayata piskakama. Jesus aka wasitata ma sinagogaru mantana. Ukansti ma ampar parsu takiwa ukan kaskarakina. Jesusar unisiri nakapasti hamasata unchukisipkana. Samara nyurun ha kolyaniti hanicha ukiyati nyataki ukat huchanche nyatakiraki. Jesus asti istap khatao Jesus asti ampar parsut hakiroha sanua sartama saitasima. A ver, istasip kistati kamsata inas ampar parsut hakiroha. A ver, takpachian kamsata inas tatituha ampar parsutakiruha sartama saitasim akatay piro sasa ukatsti Jesusaha hakina karoha hiskarakinwa kunaluranya sa wakisi samarany urunha askiluranya hanuka hanyang kaluranya cha Kolyanyati hanukaha hiwayanyacha sasa. Hakinakasti amuyaphanwa Jesusah kulirata hupanakaru unyinkata tapata. Hanamuitan munaphatapata yatisina yaktasiphanwa. Usut hakirusti sanwa. Amparama ayatatam. Hupasti iyaw sasawa amparapa ayatatana. Ukatsti umaraki hanwa farisi unakasti mitsusinha. Erodis arkirina kapam parliriwa sarapkhana Jesusaro kun hamatsa hiwaisna uka arustiri tatitoh bendispan arunakapa. Ampar loktasinyan oranyani tatituro. Kuntat pachukam ampar loktasukar ampar orosinyan. Alah pachang kiri Dios tata. Akaurasana tatay wawana kamakpurtani akalugararo. Human sumaru nakama istayataki ukamaraki tatay. Humaro sumayupay jawinaka loktanyataki. Alah pachang kiri Diosauki akarumana achikta sipsmau takpachuyma mawawaki akaruman kamistika lugaran tatay ukatanta chavino makhluratata masumal milagro pasparaki hichuro akalugaran lorama kaukaniwa ampar parsutakama akalurahan na hikhatasipta humakiw hakatatayasma humakiw tatay chamanita tatay humatake haniw kunas chabakiti kaukir mo nakamatih iyaw sabi chuyimam pi humar makatanini humaktatay luratawa hacha milagro. Alah pachang kiri Dios tata takpachuy mampi wachik tasipos makaruman kuyap tayo sipkhita sa nyancha ang palukta may kuyap tayo sipkhita itataay sinta sipkhita uka ampar parsutak kamawi khatas tanchitorasan tatay unistaya maya kauruna human sumachamama tatay. Gracias Señor, amén. Gracias a Dios. Tatito milagro luras pati kaukhani sa mesaptaha Tatito katim punak milaglur pacan hichalura kispati usuta na kampi
Luras patanicha, gloria a Dios, abjamay, aleluya, luras pawa. Aka sumaya tichawi, aka tatito na rupa, anil kalkasin na yak, kilana kuya kita naka. Humanakar kuntay mo na sumawa. Kun khams tatito ka, familia taipin, ma milagro lurawayi. Nayak patun kapayan maranika at way nito. Hermanos, tatituruin tawaita. Ukat hermanos, ma semana pa semana ya 15 semana iglesia sarta. Tatitun sumaro na kap na yes kayata. Pastor na kapredika na kamsasa. Jesus akatimpun huy kuna karo uni kayataina. Suju na karo sar na kayana. O kara na karo istayana. Hichak pas para kiskiu sasawa arnakasin pastor naka. Naya hermanos, ukistasin ha, chuy makaro halanta yasiatwa, porque nayan sulka hilakawa, chulpan mantatana. Papito kaha, kala yanakaptuk kasina, kolya nyataki, munatwa wapa. Sokta maranita tung kapayan maran kama niyak ako ay nito hubak ipnakanya mamitansa na nakans kanya wali yaki istitya ukat ukamistayat ukat nayaka chuy makar halantaya sesina uskusta hilaka iglesiar irpaninya takma domingo ukat sti nayak pinsayatwa uka domingo ka tatito kolyano ka tukarat pachawa chulpa usuka akat hungkiki aywiskana chakana ka uwilisina papito ka kolya takika fies lorayan tatakura nakaha ya mirada tokoyana hanuka yakipa nakasanwa achakachi lugaran maya tiriutki ukar sarama ukat sti uka ukolyani papito ka mawak alkantasina uka laikaro alhi kolchuri sari mawak pagantani hanipini kunas paskanti kunasa tiknayak irpanta pinsayat pi ukarat pachastatituh ma milagro loroikas bukama pachpaki wawak ilkaha pero tatito ka milagro ratanaw ukanha kun khamsa huibi suru khanu kasimananha trabajut na yakutasin tat lastoseha sulka hilaka situa manuel kachakat mach apkamakiu ka hunqi aywinkiu kat akam khunusinit aywenito lam kitcha aka olak onye unyaptati ukam piulam kitata ma hermanos ya urkama khunusisin kitan ari chaki chaka ari chaka ukat auto ari lanyu kali katani kampiu wali sutkat wai suaita ma chaka chpacha ukaratu na yahanin kayati kita titoha kolyaskano sulkaharo chaka kalu batukus pacha sayatwa pero kampis makipurusti paspara kikiwa sabes kila tanaka tatitu hukata sulkaharo operas katain milagros kataina ukat kiparu sulkahilakaha kalhan mayam pusunta ta gloria a Dios abjamay aleluya uka milagro ni kasina papitu khaklay kapna khiri tokori mamita khasa kule kana khasa tatituru kiliphe gloria a Dios aleluya katimpun kamistek tatituh milagro luri paspara ki uluraspa humano sudana kaut kiti churo ina suma khosutasksta tuktura khumarista ma hadi uqola khut kiti sasina papito altu kasiwayi pobre piniu tukuwayi doctora nakaru para hacer kimsa operación karjatanwa con jorit kayukama hermanos operación hani uqola el purkanti kunasa de ukach akapap doctora blakut satanwa clínica Santa Isabel Calapaz Marcanja
Doctora, hermanos, Walmus Pari. Tatitun milagro pa. Aleluya. Jesús apkamcha. Yupay Shanyani. Akaruman litas tan hilatanaka. Kun Hams Jesucristo ha matan tachaviru puritaina. Sinagoga. San Moliwa anchidura sana kalugaran ha tanta chavi. Kamis tihiwasak tanta jastanu kamawa matan tachabut khataina. Wali pokantata. Hilatanaku katanta chavi lokalaha. Pashpa puniwa karumana. Tatito hilatanaka. Kuna sa tikmanta tainaka. Ukalugararuha. Ma ampar parsu takirun kataina. Kun haskis tatitoha. Haniu hermanos tatitur invitap katainat ukasinagugan hilirina kaha. Haniu sap katainat visitiro tamay sa sina. Naroh por ejemplo invitap kito hermano pastor Hilarion Daniel Lapas Barcam hutapke. Humana karos invitap harak pachatamwa. Pero katanta chabir purinya tak tatito ha haniu kiti sauskanti. Hutamay tatito ampar parso takirui kolt awayam haniwa. Tatito sarataina u katanta chabiro ha hupah muna sinyanin cuy mapana. Haniu hausa yasin mungkanti hupah muna sinya play kuwa tanta chabina karbisit irsarana paspara kiwa karumana tatito hakangkaski Jesus hakangkaski ukilana kula kitanaka. Gracias Jesús. Adi masaru paksiwa kau kanti paninkim santanta jasiha nayaku katay pingsi ukilatanaka. Ina sumaha hermanos hanna ira pujstati. Ina sumahan para palyam tayo tati turoha. Pero acá kaskiu tati toha. Naya que kayuhan siento akilala kuya kitanaka. Amen. Kuna sa tekukatan tachabir purinita inaha. Mahakiu makuchun lipis kataina. Huali askaranyata. Akakinam para pahaniu yuri bipat pukamakan siwa. Sinus hukata wanshutaina kupiam para. Kau kiram parisa. Kau kiram parampis hila partir naktana. Hila part hakinakan warbin chachansa kupiam para puniu kil kanyatak sirbi. Payanyatak autap na kanyataki. Kau kir hanci panteja wali importanti kana wali necesario kan ha ukawa pars khataina hukata kun kaya kikinsa haniu ka pura ke kirna kan pur khanti haniu ba hermanos hasta kanta sin por khanti war mitaki wa kataki kun kaya kis pasanu ka keha ukamamba parsuta hilatanaka kol que perdina pero campisa en casinua hakina ka honchukinwa kitiakina kampar parsuta sarnaksas akwa parsuta ampar unistes akampar parsuta haniwa imana kasin mankaro kipakana ka hitinakana pero Jesus aksipi ukalyaktata necesitat hakero ukalyaki takirua unikataina naira pampikchikak puno nikataina paspara kiwa karuman kilana kula kitanaka ina sumaklyak tatik khatasta unisiti khatasta pero tatito akarumara humaruntani tama tatito markuyap tayasinya takhuta vaya kalugararro. Kau kanis gloria a Dios saptakila tanaka. Tatito hermanos sinta sinya patukarua. Kunaspas parsu ya sinyadaka. Haniuna sumahista karuman ampara khas walikiskiu kayus walikiskiwa. Pero rasaha parsu ya sinyaka utkiwa. Kamsan shamuni parsu ya sinya. Hakasina kalhiu khanya kachitata. Hakasina han sirvir tukunya. Kau kanis yakipa nakaha.
tatituro mo na sin parso yasin. Nayak matimpo niya parso yasin yatakiyado. Patungka yatungkan maraniado. Kolke utkascano. Walcanin trabajeres. Ofrendos cuscayat, iglesia tak diezmos cuscayat. Pero chuimahan amoyasiato a parsuta. Haniuta titun kolya na kayo pa kanayaro. Hutkante. Yakalakra para niya kachakata. Parso yasnawa tatitur muna sinya. Parso yasnawa chachawar mi muna sinya. Parso yasnawa muna sinya. Parso yasnawa iglesia tatitun takipaan kayanya. Agake hukampach parso tutas kirita ino iglesia ro. Tanta chaviru tas karakirita inawa. Hurasak pach para kiwa. Hutas karakslaw iglesia ro. Parsut pacha. Pero akarumanta tito ha. Hiwasan hakatataya imunistira tanak. Hurasak iglesia parsutas pau pastora naka. Aliut gente tatitun chama pa. Una sa hermano suka tukat kolya na kayo parsoy tan iglesia na. Inamayaw yanas na apta di iglesia na inakataro. Solamente tatitukiwa katatayas pa iglesia ro. Tatitukiwa katatayas pa. Kung kamasuma amuyas ta karubana. Tatituh muniu parsu tanagaro. Sibi hilatanaka. Ukatanta jabin pakas tahakiut kana. Parsu takika hupaktatit misisitana. Pero mailaki na kasti farisiw na kaka ukangkara kita inawa. A ver tatituh milagro ranit halich. Ukunchu kiriki usarap kataina. Iglesia tanta chabir sarap katay namin kunas pasan kunsulorap hanit humak ukamut katanta chabir aniversaryo no humak muntata karumana tatitun milagrup katokan ka parso takim kamawa humak amoya siyama humati kunchukin utas tak farisi unakam kun kamasa ka aniversaryo sa sinka haniukus katokatati tatito hermano milagro raniu chui basan sanchi sansa parsuta na caro kau kiri te necesito kanu lorani. Gracias Señor, aleluya. Kau kanis gloria a Dios sapila tanaka. Kau kanis gloria a Jesús saptahila tanaka. Ukamasti tatito unikata inawa humasapakiu yatistah. Utamang kamachui mama yatista. Kun kamasikas tatit na irakatana. Gracias Señor. Kunasa te Jesucristo hunikatay na ka. Kamsatay na sa. Ampar parsutaro istatsa. Akamsatay na wa. Ampar parsutaro. Ukakikibakan lipis kanan kitipun kaya sinyatak. May nilakahunchukinwa. Ampar parsu takit tanta chavina. Pero Jesús asti satay nabi siwas hatata mirakam sipi sardam. Kau kanisa mensa puta gloria a Dios. A su nombre. Ma'aru. Ukaaru san muriu sardama. Anímate. Todos te desprecian. Todos te discriminan. Todos te aíslan, te marginan. Pero no, dijo el Señor, anímate. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sartásima. Nayawa kankasta sa tainaw tatitoja. Sartásima. Akaruman pashparakiw hilatanaka. Tatitu markista may nasumakamoyasta. Parsuta.
utamang kamancha jawarmi, wawana kataki negosyo na, trabajo na, iglesia pastora naka, tatitok sistua, sartama! Sartama! Sartasima! Haleluya, Señor. Kau kanis kasunya na karuman. Tatito narupar kasnati. Aka kiti kampar parsutatika han kasuspan iyaw saspan ka paashpa parsutakiwa misusiway kaspan tanta chabita utar puris kaspan amparas parsuta. Wali importante tatito narupistanya. Amin sa kamay. Istasinsti kasunya iyausanya ukawali suma iglesia kasksnaw tanta chabing kasksnawa perhanitik tatito narup istanyan ukat-ukar kamluranya ni ka haniu ampar parsutak ni ka walip kaspanti wakisiw hermanos istanya kasunya tatito narupa. Kau kanis gloria a Dios sabta hilatanaka. Amin sa kamay gloria a Dios. Ukat sa dainawa sarta sinakatay pirmantanima. Amin sa kamay. Kung suka kipakan askaneta tumalipis kita. Tatitok amaniwa. Hupaw hakanya. Hupaw kispiasiri. Hupaw hermanos haktayiri Lazarus pusiuruta. Hupaw ordinatana. Akatay pirmantanima. Haleluya. Tay pirhutama. Han kipakan lipinti. Han kipakan askaneta sayamti. Hutam sa dainawa. Amen. Ampar parsutake hukam pajau purinitaina. Hakina kahuncukin wa ampar parsuta. Hiwata ampar apaka. Ukat tatito ukar sait aya sinsti sa tainaw tsaka. Chikata tayama. Amen sa kamay gloria a Dios. Kau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Chikata tayam sa tainaw. Ayatatamaw ka amparama. Kunasa ti Kristo ko kamaru sumaykan ka ukaru hermanos mach am kamawa uka parsutam pararmantawayana ukara tuma siksim kama walita tentana kita tatitun podera paka ukara tusti amparah macak ampararutu kuway kataina tatito kiwatana kaktayas pawa kunaci kuman hiwatah parsutaci hichuru tatito haktayaspa humaro histampi hutama Jesus au hausisto hilanako yakitanaka kau kanis gloria a Dios sabta hilatanaka isticha haniu tatito hiskataina tu kampar parsutakiruha kamparan bianap ayasima haniu skataina ti Sinos hermanos tatito ka kunasa tek milagro luran mungki ka haniu yanap necesitkit kilatanaka hupan poder apa suficientiwa haniu pa hermanos necesitkit hakin yanapavipa hilan yanapavipa chekamparan yanapavipa tatito hachachamaniwa. Kau kanis gloria a Dios haleluya. Kunasa te hake unikanu kam ampar parsuta keha ainak kan ampar apka ukaratu mus parapkhana kamachi sampi tatito ha ampar parsuta keroha walip tayo era kisa ukaratu hakeha ukampar parsuta keha akanupaka yakita kanuro kusisita kanur tukuyana kurka kusisinyansa halipon yumayampis yakit sarnakanti maritu tatito ka hach amilagro luramayana pashparakiwa karuman luraspa kumakamachatasa tatito narupis atati hanukah pashpanak chuy maman pachasiskata wakisiu tatito narupis tanya itatitun milagrup katokan hilada kuda kita naka kau kanis gloria a Dios sabta hilatanaka tatitun milagrup katokan yatakika necesario obediencia
wakisiu haisanya tatito naruparo haniti hiwasa haisanya tatito naruparo ka haniu kunas paskaliti. Kau kanis gloria a Dios sabta kilatanaka. A su nombre gloria a Dios. Amin sabkamaya. Tatito hakatatayas pati hisa nan familia ka parusuta anua. Kul kito kots ala tukha tukahilak usut kausa kau kanisu kami kata sipta. Akaruman tatito makats nati tatito kiwasar hausis tua sekutsiya na kaptabib kama kung korit kayo no nasimay tatito haus tamichuro kumaro hutamis tama ina sumakaka na ina katarhan pasan ipurikstat porki pokawa pero chui maman iyaw samay tatay na yaw necesita ukampar parsuta kamat iglesia rutas karaktua parsutatwa yanap itay tatay kau kalis yakipa nagkaka wali suma tatiturar kasiphan naira mo na sinchak taya siwayap parsuya siwayap tak Jesus au hichura katanta jawira ka na aniversario kilatanaka hiwasak tatitu koltaw istani kau kanis oras sina akarumana